Kaseng New Trap National Youth Front HNYF ka East Kasils District banlap susu ya ka jingbom biang ki kot kisla jong ki dukan tho tim ha ka arpa trip choliu mentau banai kilap teng biang ya ka jinglei ban khanra napang ki dukan tho tim ha ka thain them pusung ha ka ni ka jinglei ban khanra license da ki khot ka HNYF la sakhi jan baro ki dukan ki la khanglot bat don pat ki trai dukan ki bla phet no na dukan bat chu i khongreng tang ya ka dukan bat kani kalapun suba churi ki khot jong kaseng ba kani ka dei tang namar bakla yo jingtep ya ka jingtmu banwan khanra license kaseng hak cingwan cungi ngila sedang nadu nanti na point teban ngila keliru hang ne ba kidon da ki spatli ki dukan kini ki spatli ki dukan ru kide ki bomdon ki kot kisla te hendai hak cingkhandra cungi ngi syam badan tang sipo arputli ki dukan ki babyang ki kot kisla kataru ki gadon ki khambun ne ki dukan khasi idon ki ar ki dukan kharu ki bala penbang ni kot kisla kataru ki ba penbang kot kisla be ki bala ayam nandu pensua archer khatsan te hadin mentak jiwan khandra cungi kila pen imbyang ye kila renew byang ye kini kor sla te kacing ka kani kelikit chung ka revenue kala along de ki post name hang ne handai ha kacing wan khandra cungi kani ka pen ke imbyang ba ka pengkan maru itu kitrai tir counter bakin late ban renew ya yala ki chung ki license namar kumbang laong hi ba dan ki ba ki license ki bam pen imsul mentala si phau khatsan snap tekene kedi kicing donong ke pakraw ya ka state hi berok kowe te bat hak cingon kendra cingi ngisyam marsen sedang mangi ila don katuk ni ki belaya phone no belaya phone na po kendong kan crot habaro keleng kene ka thembasum bat bangi keli niong ba kidan kan notli ki counter hang ni keli na kidkhari ki ong kidan ki spatli da kono no aspaduna kidan henry ka bas ngolngo kalong mars no ni yukchat ni hang ne hapo thembasum baro ki dukan kila khanglut lain no tangko kumba khatsan ar potli ki baple kitaru de ki bla penbang ki kot kisla te kane kadai ka cimaham mo na galeng kaseng ni maham cur halor kane badon ru ki dukan tim ki baong bakila penbang ki kot kisla hapo office henry hadu mentak empat yo wartang kasalan ru kapisal adep siu tengi ong bai kitu kitrai kongtar ngi ong phone po office mana buan lo meki phone ki inspektor bon shimi kita pisa handai ban kalian kini ki try counter ni kila phone barok sangut rungut ki inspektor ki switch off wadi ki phone ru tekani ka penlengo ingi balai ki le kumne handai ba nakalian hi kaseng cungi ngi kentu bang iwan khanraru nakabenta ban im ka state nakabenta ban im ka department handai ba ke ba maki kin le sting te nakalian kaseng cungi ni don kicing atatin baringin semua tenar ru halor kicing le cungki badang ne sikmat hi ginang ye khandra sinang nang ye khandra wad lada labyang ki kot kislaru ginang yewan ginang page ki wepat ki dokumen si ole se kidan gibalap sa breng label license bat ki ki bentak bede ki kot kisla bangin chung thai ru bad hak chu ka poru haba ngiladap kren chai ba kitu ki be issue ya ka license namar ba ki try dukan ki lapan bang ki kot kisla bat donru ki benta ki ba ke department ko ang baksem cingi halor ka tenancy agreement tengi season pan ingkerpat ya ka sarkar bukan pencem halor ini benta kenang ba ka revenue kan wan state bat nakaleng ka department ru haba kibriu kila seu ke pisah kita dukan kila seu pisah kila penbang kur kisla kloi ke ban issue ya kenika cingdon kam ciki khamtam ka license kenang mungkin yo wa ki dukan bat kumengila krencahi namar ba kat nang ya ngila nang lap kimat ki badan kam hang tu haba isu ki license don ki counter ki batai yangi badon ki benta ki ba ki ai belang mo kim pendap ai hakata ki caka ka kim pendap ye ka kerteng ci organizer ru ki klam pendam tengi ngila syam kumi ita imat ibadan kam tam mo tengi nak kalian cungi ngi kentu ya ka department baka de pendap itu i caka beduna mo la da de kini organizer ru ka de hiban pendap kita benta section 4 nak kalian kaseng cungi ngikan tucur ya baro kitrai dukan bakin late pane ki license khamtam gitu ke belapan biang ki kot kisla ban nak kalian ka department ru ka deban issue no kloi